makan Shirutol semasa pregnant sebab you cannot afford to fall sick. Kita tak nak subject ourselves and our precious baby kepada apa-apa prosedur yang merepek-repek, kepada apa-apa ubat yang kita tak iktiraf, kan. So kalau kata orang demam tiba-tiba terpaksa nak makan Panadol, dah sudah hati kan, nanti rosakkan kita punya liver. Jadi you cannot afford to fall sick. That's why you kena boost up your immune system secara optimum. Since kita ada Shirutol yang boleh balancekan you punya immune system tu sebaik-baiknya, amal telah setiap hari satu. Kalau tak mula nampak gaya macam tak sihat, tambahkan, double triple kan. Kalau betul-betul tak sihat, memang kena banyaklah makan. At least yang itu adalah functional food, it's not drugs. So dia safe, tak ada shilling pun kat sana. Lagi apa? Spirulina. Spirulina tu memanglah 5 biji macam 1 kilo sayur. Tapi ikut badan you, berapa banyak you perlukan, it's you know about yourself. You boleh ambil lebih pun, 20 biji, 30 biji setiap kali, ada pagi, petang, malam macam tu. Then for you and for your baby juga dapat.